silsilah keluarga yarega pangoriseng Asia Jingang. Pak Marhama napo baine ria senge dayang mapun nai telu anak nai anak bunga na ria sengi la salama ia to si anak makaduana ria sengi iraya anak mateluna ria sengi ari puding la salama ripa sialai si bawa imani ratu gangkana punai anak ria sengi Rizki raya pelam-pelam mupa ya tosi ari puding siala tosi si bawa imang kawani anai pole rilahasang nak duangi Atika jaji lahasang na Atika mak biseni asena si bawa Marhama nenia dayang ari puding si bawa mangkawani ke anai ria senge Bungawati napolakai ria senge Ahmad gangkana punai anak ria senge Marudani ia Marudani epo utuni pole Marhama nadayang makutopa paimeng lahuseng si bawa Atika ia tosi iraya inaurena Rizki si bawa Bungawati nek kia Bungawati masa posisengi si bawa Rizki nasaba mapadorane mopi pada ambokna imang kawani si bawa imane ratu pada imanetu pole Marhama si bawa dayang nak kia alena si padua ritelani malago. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga kita dapat bersua dalam konten-konten berikutnya ya. Pastikan untuk subscribe. Terima kasih.